Malo mo la mari ho eki pe mo lelei ai tonga ko toa mo dol ko ia I to pranga mo me mai I he ata pe mo rea I he proklama make he ko ia o e ahoni ai ko e aho no tolu keni ai proklama ko ia e senturi no famana to ko ia o e misiona tonga mo to yo mo me mai ki famata la hanga tonu ko ni pe mi he pa ke te fai vai ai o si mau mari heni ai fanau au amanaki na whahoko whoki ngahi whaiva ke tu whanua o ngahi whanua kau ngā api Pasifiki pe whakama ngahi whanua ke peo mamani kono whailonga I make he ia ai senturi po tau e te aweni ono whotuu ai misiona tonga I tonga ni whoki ko e ahoni o ku mahalong mo mamata mai pe ki he anga koi e tuu ai ea alo tamaki ka ku alo mari pe ai lau mari mo loto o tokotaha kotoa ai ku nau lo nuku I he pakete foi vai honi ke nau mata mo famoni fakataha I he ka toanga mahuinga koia o e ahoni o ku amana foke tuta ai na a fifio tamaka tupo no pe mo e tahine kuini I he fafua ki hoko koia ai tolu ai ko hoko koia tolu kamata ai pro kalama koia o e ahoni ia o si mau opo ai grandstand I hono no foi e kai ngalotu pe mo e kakai ko to ape nau lava mai ke nau mata ton mo kau fataha I he pro kalama koia o e ahoni ia ia foki e nau tolo kau fa falanglangi pe foki ki e hoi ki no pere na fio hoi ki minista pe foki ki he nau tolo hoi ki pe foki kau taki lotu ai na si nau kau fatah mo ki tau tolo I ahonia ngahi whaiva ngai koe lawe koe ne nai mo si whafongai ngai whaiva taitaha ngai whanua kaua Fiji, Samoa, Tahiti, Hawaii, New Zealand pe foki pe mo e ngahi whaiva tāla mo tū whanua ko ia o e foi piri o te. O tonga ni kei tātari pe whoki ki he whaafe whalanglangi, pe whoki ki he tū uta ai haere, ai na awhiwhio ka e kamata ai prokalama ko ia o e ahoni. Prokalama e ahoni o si taimi I pe ia whafuafua ki he hoa taha meni te tau noa. Ko e ngahi whaiva ko toa te nau I he hoa peki na tole taha. Pea I kai ke ngatai minite hongfulu manima ki mua, ko lotu e pa mo rea tai tali pe whoki ki hiva, I he prokalama koe ahoni pa koe minite hongfulu manima koe I mui. Ai e whakahoko ai lotu hiva pea mo rea whamalo ke I loto pea I he minite tahanima. Koe mea e wai e prokalama koe ahoni ki hoa taha minite tolu noa. Taim na tau whamalo ai pe whoki ki he tēnau tolu koea, Deriseo the Pika the Better Network I he kau whataha koia I he takon pe whoki ki he komiti senduri I he ngai takoni ke he ka lava hono whakahoko atu ai prokalama koni ke si inasi ai ak nau tolu koe me I tō preanga pe whoki wai whakak nau tolu na nau whakaunga maki I he ngai whai whikau pe ai whoki mo ka ngalotu pe whoki mo nau tolu moe kakai tonga katoa pe whoki te nau tolu na iai nau kaunga pe ki he hono toni ko ia pe mono fotu ai misiona tonga proklama fokoni ko ka proklama fasiasia ko proklama fa fonua ia ki he tonga ko to tola fuka na to lu ka ki na ka ki me sia su ko lai sumo ka mana nga ki moni kana na ka na to I hono toni nga ko ni na ka fa ta mo na to I he ahoni ko e proklama uluaki fokne fa ko ia I he aho tonaki ko ia wiki ko osi kamata kia ai ngawe ofa mahalo ne ma fa nga mari ke mo mamata mai pa te lava pe foki o mamata tonu ngai proklama ko ni I hono atu ko ia I he YouTube pe foki ke pesi ko ia ai senturi misiona ai o atu hanga tonu pe ia I aha ko to pe fa malo foki Paula moi pe pe foki motor ko to pe ai wai kaunga ki ono fa ko hanga tonu atu ai proklama ko ni kalava ke tau inasi ai mo sio tau kainga koia I tongani pea mo to apureanga fe pe tapa o e kolope o kuke ia ko tu kuke ngo pe lau mari koia o e prokalama I ho mea mai
i he ki he ata pea moerea i he porokalama koia o e ahoni. Os mau ai whanau pea hange peko kulau kwa nenai. Neongo peo ku hange o ku ngari alo tā maki. Ka ku kotui ko e lau maari e ia pe mo loto. Ata mai o e tō taha ko toa koia i teu whaiva. Pea mo tongani. Whakako hanga tonu pe foki i he reti o ia. Hako atu i he walfitu poine nima e whaima. Ko e reti o wake tari wholau pea mei Amerika. Pe foki ki he A3 set. Whahoko kotoa tuai a e porokalama koia ahoni ke mea mai ki ai ho eiki pea pefok mok motoro koia pea mei tua pureanga. Ko whatanga ifo e kau matapure koia ene a fio bakalahi pefok ki a reha uri pea moe toenga koia kau matapure kuna osi mau mai i lalo i he whetu koia au amanaki a fio ai aina a fifio. He whahako ngā he whatongia tuu whanua o e tonga ai o ku wanga ki ai pia o ku ilo i ai ai fo i piri o te lahi au pito ai ngahi mea lere ka pate tau whatonga i whalere mai ka mata pe pā kingi ngahi mea lere hala tau whaau hao ai pe ki he mata pā koe hao ai pe hala koe teu whaiva koe hala waha kolo kaweni i he porokalama toko lahi au pito pia koe taimini lahi nisi teu teu ai Whi lau e whanau ko ni mihi ngai steiki koia o tonga tapu ki ono whakahoko ai porokalama koia honi. Pene ongo hange o ku ala tāmaki o kai ki nau lau ai uha pea moe mosia ko tui koe whi lau ia na e whainga lau maari e ia na e kamata mai aki ai porokalama. Mono whotu koia e misiona tonga iai e ki nau tolu na e toho nau pupuha pe ai pia ngai mo uine more Pape foki ki ngā he mo uina e matoaki ri oa mo oni ki ono whotuu. Pea mo hono ki lala hake koia o e whakaukau koe ni ki hono whamanatua ai misiona tonga. O ko kakato kotoa foki hene kau preseni steiki koia o e ngā steiki tonga ni kotoa. Kau foki ai pea mo kina tolpe mi he pureanga kau no pere koia ene a fio. Pe foki ki he hoik minister kabineti. Ko e ki pare mea, ko e tokon pare mea. Mok nā tolu kotoa pe ne uke ai hono whawhe i pe mo e tonga kotoa i he prokalama koe ahoni. Kamata whaki e wike ko osia na kamata o tōnaki. Ai ne kamata aki ia ai ngau e ofa ne whahako i tongani katoa. Pea na hiri koia ngai ofa. Ne whahako e ahomoni te hono tatala koia. Pe kono whamanatua koia e fumaka he api ko hila tarine whakako ia i tatanga motonga. Ko e whetu uia ne fuafua tu utai, pene whatu ai ki api ako e he ongo fuafua whaiwhekau koia, nana whatu kamatai ai misiona tonga, mawahe me koia, pea mei haa moa. Hokata peki he aho tūsite a nea fia, ne lava tu ai ai kai ngalo tu hono kotoa, pea mokinau tolu kota pe o kau i he prokalama, o whakatu uta, a he haunga koia ki palasi. Kau i e prokalama whawhofa au pito ia ne whakauka nea fi. Pure lulu, na wha keni. Aia koe prokalama koia aho ni. Koe kausa te. Aia koe kausa event. Amana ki he tau whahoko atu koia. I he pā ke teu whaiva. Time na tau e whoki hange ko ku lawe koe ni naigi whamalo ai pia ki he Dedicel, the bigger the better network. Koe ngā kono toko nii. He time na tau pea koe whamalo koe ni ki e kautaha. Ai au iloa. Toko e ke komiti senduri. Ka mong motol ko ta pia ne kau i hono whawhaingo fuai. I ai e tokoni tapa mai ngai ta whake kehe. Kai whakahoko ai porokalama koia o e aho ni. Ai whoke ngai kupu whakau kehe. I he sauni koia o ngau e koe aho ni. Na lava mai ai a whehi niutupui waha. Pia mi Hawaii. Kau whoki ene kau tangata teknikare. Sauni koia a BYU. Koe whie pōpō be pia mo langa waka. Ki he kātoanga koia o e aho ni. Also the umbrellas
to be closed when they arrive. Kore atu, kapau o kukei e grandstand, pa o kukei tuu, whakamore nofo hifo ki lalo. Mea mai foki mea mo e tama ko plinisiata. Ka o walewa ko nani waki, o whiema o ke tau nofo katoa pe e funga grandstand. Kapau o kukete ke whakamawe, kore atu, i e tuu tamai, aina awhiwhio, o kukore atu ke whamore o tamate i aina i whakamawe. O tui pe ku wawe pe taimi ke tūtai ai haere. Whawafua ka miniti nai hongo fulu pe koe tahani mami heni. E tūtai ai haere. I ono kamata koia ai prokalama o e ahoni. O kutotonu ke i lalo kotoa ai toenga o e kau whaiva. Tai mi koe aku osia e nau whaiva, ka nau huki tua, whia mau ke tau tuu kotoa, o ngā unu ke ngai wheitu u koia o whahoko ai whaiva. Mao po abito ai grandstand i he tainimi. Aia koe fukakai koia kunau te fua mai. I he pāke te whaiva tō lahi au pito inu hen whokpe mai kau ni a President Shumway. Aia ko ilo koe ko whaiva ola. Pe whoki ki a President Alfredi Malupo ko President Butler. Pe whoki ki he Samsoni Waslaa, President Samsoni Waslaa. Pe whoki ki a Elder Peter Hopoate. Sausi Moreni. Pea mo e toko lahi o e kau paisena nau lava mai. Pea me i toa preanga. E kau whataha i he marari koia kātoanga o e ahoni. Ko e prokalama whakoia i hano whamanatua e Senturi. O ku hiriwhaki kotoa ia ki he Palestini. Pea mo e sea koia o e komiti Senturi. Aia ko Presidenti Alavini Lafusika, ko e Presidenti Steikia o e Steik Central. Nuka lofa Tonga Central, pea mo e komiti ko whiri, ke nau whakalere pea mo whakatuutuu a e prokalama mahuinga ko ia i he ahoni. Uheni a e mea hen foki. Ai kau whawharanglangi o kau e nau tolu, kau talafi kau lahi, pe voki mihe ngahi whanua kau hai komisiona, pe voki ki he hangai peko lau kwane nai, koe no pere ane a whio, kau ai pea mo e hoi minista kabineti, e pare mia tonga, na mo e toenga kau whaafe kehe. Wai be fok pe ngahi komiti kehe o si whaka teunga ki nau tolu ngahi whatongia kehe i e kātoanga koia o e tauni pea mo e ahoni. I e tawha koia ai kau security pekono tokanga kina koia malu pe mo e merino o si ia President Ian tuihalangi ngie kene whakahoko pe mono tāke kina ai tawaki koia. Ei he tawaki koia ki he media. Siai a wholau kioa, pea koe tokoni Presidenti Fokia, koe tokoni sea ia o e komiti koia ki he Senturi. Hen whokpa moe tawaki koia ki he public affair, au ku sea i a Ana Behala.
Pea mo Senelangi mo tonga koia kau public affair o nau kau fataha. Kai ke MC koia ani ko Havalini. La tu se kona. Koia ko MC pe koe Amana pe ki ngahi minisi miheni patonga ko pe vave ko kamata ke Kainga lotu mo kainga kumo heni I te whaiwani. mau ki he agna to ka frafe Maka whakamanatu na e whahoko I tataka mo tonga. E whakamafola atu ia I he TV tonga, I he whiawhini, I he hongo fulu, e whiahu. Whate ia ki mo tolu, ke mo wakai, I he polokalama koe ni I he TV tonga, e whiahu. For your information, TV Tonga will be broadcasting the church historical monument unveiling that took place at the Takamotonga on Monday, and that will be this evening at 10 p.m. on TV Tonga. We invite you to join us in watching that program. Whatongai fo ai Pirinisi Kalauni Kawene kau Whawhe whakalanglang koia o e aoni Ai ku mehe tai ni mi te lawa pe ke o pehe O wawe pe ai tu utamai ai ha ere Whatongai atu a Pau to wawau Ke ori pasina o si mau atu pia moe whamalu. Oia, koe tamaka tu poto aani, koe Pirinisi Kalauni, pia moe Princess Kalauni. Koe ni kuna tou tamai mo kina ua, ihe houani. Mea foki e tamako tu poto a, koe La hoko ino tonga. Tama ko tupo toa pe foki ono hoa. Prinsesi Sinai Takala. Mea atu ki hona mea anga. Nengo ko si fonu au pito ai grandstand. Ngai no whanga wamana ke no foi. Ka kou kei whatonga e tu peo ia ai holo mai koia kakai. O kunau kei Whiolo I me pe hao koia ke kau whataha pe mono whamori pe mamata tonu e kātoanga whakaistoria koe ni o tui pe mahalo koe tokolahi taha o tongani he kai ke nau tue maana taha whainga maari e ke nau kau I he senturi hoko o tui pe mahalo koe whangamoa puna ke nau kau na tolu I hono kātoanga I kai ke Whatongai fwe taimi Toi pe tau minite ono Hangana ko toi pe tau minite ono Whawhawhua eke taimi koe kong maunga eki Mahalo e tu utai Ai ha ere kai kamata Ai polokalama koia o ia honi
whatonga e atu ai haere o ku wafe mai. Haere mai e ni I mihe hala waha kolo ia. Mo tolu koe tō prea ngā mahau mō manatu mai ki he pāke teu whaiva. Ko e tawha ken koe ki a polisi. Tawha whahifu koe pāke teu whaiva. Ko whatonga e atu ai veni koe a kau polisi. Pe whoki ki he tēnau tolu koe a whawhi au ki he haere. O ku ofi au pita mai ki he pāke teu whaiva. Longlongo o kātoa ngā teu whaiva. Ngana peia pea mo e mauinga. Pea pe whoki ki he whahistoria koe a kātoa ngā. O ku amanaki ki tau mātā I he ahoni. Pe tau whamoni I whakataha. Pea mo kina tolu. Mokmo tolu koe I tō preanga. Mamata mai I he ngalu ope. Ki he whamawhola koni I he rea. Pea mo e ata. Ai o atuai. Pe mi he pāke teu whaiva ia. Hange veu tau I loto nuku alofa. I ho mo mātā tonu mai I he media whasosiare I hono o atu ko ia. Ai whamatala hanga tonu ko nipa mi he pāke teu whaiva. Whatonga I whakau mata pure na osi mau ki o nau tangutuanga. Iai pe whoki pe mo e sea koia o he komi tsenduri. Preseni Alavini Lafu Sika. Pe whoki ki he whitunga hulu whaeria. Koia kune tokanga I kina kotoa. Ngahi polokalama koia o he senduri. Heni Aisake, Elda Aisake Tukuafu. Fia ai kāinga lotu. I e tūuta mai ai hau o tonga. Pea I kai ke ngatai I ngahi whamatala mo historia koia ko tātānaki talo e kamata mai e polokalama. O ku mahino I kokinau tolu koe pe mi whare lahi. Kokinau tolu pia na nau kamatai. Ahono toko nia, ono whokotuu koia o e misiona tonga. Ha ere ena awhiwhio. Kuna hau mai ki he Kihona a fio anga. Whapapa kotoa ki he haua tonga tamako tupo wano. E whoki ki a kuini nanaspau u tuku aho. Haere hake ki hona awhioanga. Pea oku pata pea veke tonga kotoa. Tātou te whito ka te nau tolu koia e kāinga lotu e seso susu kalaisi ma kamarana ngā ki muini. I he nau mātā tonu a hono haerea e na awhiwhio a e porokalama koia o e ahoni. A hono tolu whukeni o e porokalama. Ko si Fasi whawhonoa nia tatak maia e sione taria uri ika. Aia ko e me mipa whokieni. O e koia iloa koia pea mei Amerika ko e tāpan kare. Lava mai whiok moia kau whataha I hono maalari koia o e maa imoa mo e kātoa ngā whamanatua koia o e senduri. Os mau maari e tau whanau loto malae. Hai whoki e ngahi whaiwa me ngai whonua taktaha. Kau pia he porokalama ko whakatū ki ono whamanatua koia o senturi. Hangai pe koku lau kua nei nengo e ngari alo tāmaki. Kau ku alo maari e pe ai mea kotoa. Kai kore hanga mofua, ke whakaata hupangai, ke whakahoko ai porokalama o whakakatau ki Asenita. Whakamole ala, patongia I loto tonga. O atu
hakole. Ke whakaatamua hopangai I he ahoni. Ke whakahoko ai porokalama whaiva whakawhonua ai tō utupu. O whakatatau pia moe asenita. Katoa ko mata mai da ngata ko fe he bani. Ke ma do le ni ko fa na o kuma o lo he pla e fa historia ko ni ko te fai ba. A fe o ia o mau hau kenge to bo ono ka mai ta hine ko ni na na si pau. Me he ni Perinisi kaloni kama perinsiata kama hoeki Muhammad Abule kohi koe katoa ngoe hana utotuku hofonua mabule ramani kene tutaki ki matolu he hawani olgalama te mafa ko ke fa hoi fua ya ke fina ngalo ya fiona mabule tabagina fa na u kohi ko ngai fai ba je na fai he honi Lawa ke na umaha whiwhia,
te lau ki whakatukulaki ai e nā mo oi. Pakore tā pina hawau hau, kengi tupau wono ka mae, kuini o whenā, kuini nanasi pau, ka mae e prinisi karauni mo prinsiata, ka mae hoe ki katoa bengu na mea mai, kohi koe whaiwa ai whanau, i hoa koini. Makore tamai hewani ke tāpina ki mātolu ke hahoni. Ke mamma halau mari le mo halau mari totonu. Ke whālo mari ana tula ke maulau ke whahoka poloka. Polgarama koni o whatatau ka mo whina ngalo. Kore ia mo e tākapa ke loto maularo moni pe i whawhawalo o sisu kalaisi emeni. Papa ia loto whapo ia o ka whina ngalo. We hoki na I ko kalama ko si ko ka whakahoko ia o hangai te mutuko ia I senita ko tama ko klinisi ata ko ia whakahoko ai mea kai ko ia o e kato Tolo to tapo fare ha moyo a maf tapo o e do pele e na fio tapo ro tu I pau tapo e pare mia ka o ministra ka pleti tapo e o tatu waf ka o takiloto fonua au fa ke tala fata pu ka o hi ko tangata I fonua mo e fefina I fonua e ko kore ke whamarumaru e fuka o kei viringia mo e lupe o kei kawapuna I taua e mo e talamaru o eni I whanua mari e pō mo molo whaha ko whatongia ke o taritari hau e whanua e ko ulau monu mo lau koloa e ko tapuaki ko e aho o kulani langi whawhetai ke te e tau tamai o kui hewani ko ni kei whala ko I fua le rei a mua whiwhio o mau whenga mari ai ai whanua I tapuaki ai rotua e ko e koloa ia o kulawe ai he hoa ko ni fia noa pē ke taritai le rei moloto honga ia au mo awhiwhio ke kātonga tau te au e misiona tonga e pehe ke kau whawhi no kainga lotu I tonga kotoa me otu muri o siaso sisu kalais kau maanio ne ngahi ahu ki muni o tau lo nuku I malae ki te uwhaiwa o whatawangi ke hoko e kātongani ke whakoloa e tala, e langlangi, e mafi, o e tu e ngai tui, o e eke o ngai eke. Tala manu watu, e ngai aho, o ngai tau, e kei tu loa e pēa tonga, mo e tataki o kuwhai, e ha mo eofu, tuku koa. Te ungata hei, o a whaku. Hoka tēni ki le hiwa te mea koe.
I would like to invite all the performers to please take your places. Te teo ke kamata tau whaiwa whanau, te tau kamata aki, I section uaki. Can we have all the performers please sit down so that we can begin? Koreat ke tau whaiwa, ko taini ke kamata, ai tau polokalama whaiwa o hoatani. Once everyone have taken their places, then we will begin. In ancient scripture, it is written, I, the Lord, remember those who are upon the isles of the sea. This is a story of how the Lord remembers his children, even unto the isles of the sea. It is a story of our people. It is a journey of great faith. Many years ago, the young warrior chief, Taufa Ahau, united Tonga under one ruler. Having been converted to the new religion of Christianity, he declared that all his subjects follow him and forsake their ancient gods. In humility, his subjects obeyed, and on a calm, peaceful day, King Xiaoxi, Tupo I, offered his life, his people, and his country to the Lord God Almighty for his benevolent protection and guidance. This event went down in history as the Tuku Fonua Kilangi. Usa
had offered Tonga to the Most High, the wheel of events began turning as if in answer to a heartfelt plea. 13 years after the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints was organized, the prophet Joseph Smith called a small group of missionaries to the islands of the Pacific, the very first to that part of the world. In spring of 1844, the missionaries arrived on the shores of Tahiti. They experienced challenges, but in the end, they were able to establish a community of saints where the gospel has flourished. More than a century later, Tahitian students would travel to Tonga to be educated by the LDS Church School
known as Liahona High School.
in Tahiti, church leaders saw great prospects of the church growing in the Pacific. 3 years after the saints arrived in the Great Salt Lake Valley, 10 elders were called to serve in Hawaii. In December of 1850, the newly called missionaries arrived at the Honolulu Harbor. There, the elders received assistance from the island natives, and soon the gospel spread throughout the island chain. Hawaii is the home of Brigham Young University, Hawaii, where many of our people have been educated. Having successfully attained a higher education, graduates have continued to return to Tonga to give back, to build up, and to serve others.
Zealand, a great meeting was held to decide which of the many churches the Maori people should join. This problem was presented to the wisest of the chiefs, Paora Potangaroa, who prophesied after much consideration by saying, "My friends, the church for the Maori people has not yet come among us. You will recognize it when it comes. Its missionaries will travel in pairs. They will come from the rising sun. They will visit us in our homes. They will learn our language and teach us the gospel in our own tongue. And when they pray, they will raise their right hands." This prophecy was fulfilled when the first LDS missionaries to New Zealand arrived in Auckland in October of 1854. Today, New Zealand stands as the regional church headquarters for congregations throughout the South Pacific Islands, including Tonga. Hey,
existed in Samoa since 1863. Missionaries had been called from Salt Lake City and Hawaii, and the Samoa Mission reopened in 1888. The church became successful in Samoa due to the great efforts of the missionaries and the Samoan saints. The people sacrificed their time and their lands to have Zion established on their islands. When the very first LDS missionaries arrived in Tonga in 1891, namely Elders Brigham Smoot and Albert Butler, Tonga was under the Samoa Mission. While under the tutelage of the Samoa Mission, Tonga was able to mature in faith and become its own mission in 1916.
and Samoan saints on the island. After President David Oluke's visit to Fiji in 1955, the church began to thrive. A lot of Tongans were part of the beginnings of the first branch in Fiji. Missionaries were able to convert many of the local natives, whose posterity continued to play a great part of carrying forth the gospel today. Early history of Liahona High School records the enrollment of Fijian students, which has continued even unto this day. Da
Tonga to the Lord God Almighty. The Tonga Nuku'alofa Mission was established in 1916. Those who have gone before us have journeyed in faith that we may be. We recognize and appreciate the great sacrifices they made. From its infancy in 1916 till today in 2016, we celebrate the centennial of the Tonga Nuku'alofa Mission. Indeed, it has blossomed as a rose with 19 states, 7 schools, 1 mission, and 1 temple. Today, we continue in that journey of faith as we strive to live a divine legacy of a people that was offered up unto the Lord. Going up.
has and will continue to remember those who are upon the isles of the sea. We are blessed with a rich heritage that acknowledges the Almighty God. We continue this great legacy in our songs and our dances, in our hearts and in our lives. Where there are great trials, there are great expectations. Where there are great expectations, there are great responsibilities. There must be a people great in faith to carry these responsibilities and fulfill these promises. As a people, we put our trust in the Lord. As a child of God, we follow in His footsteps. May we continue this journey of faith for our God, our country, and our posterity. I would like to invite all the performers to please rise and join me in singing, I Am a Child of God. And then I would like the congregation to join us on the 3rd and 4th verses in Tongan.
Thank you. Please stand so we can finish. Aku pemoi hau e whanua. Tingi poholo. Aku moi mahina u whakawa. Kuinina nasi pauli. Aku pemoi e prindisi kalauni. Princesa na Itakala. Tabu mo prinsesata. Mo tulo mo fua o hapo yo. Tabu mo hoi ke fonua. Tabu mo ta tu kwafu. Wa taula ei. Tabu mo ha ko dobe. Ano kaya ito tonga? Foi da boa e boato. Ao hawa de mua e foi boa o do. Ya lawa e malo. E kuma manga sias. O si su kalai si o kau ma ni o ni ngai aku ini. Fafeda ikilang sabot. Hegoloa, miro tatau. Kolame monua e ki ngoweni. Ako e hako tupu e whanua. Koe tala e tāpua ki mo e keresi tau mamao. Ae ne alo ofa o moi ngofua. Kua pakola e aho. Te vāma ke ai a kawhine o tangata. Mo anau aho mauloto. Whakataha mo e o ngōre nei. Te tanumak aeni ki e kaona. Mo e aho e kua to o ai o mauloto. He la ahu hulu mo e mahina hopo. Mana tua e upu umea whainga ta a. E tai mangalo ai teka ai maka. Ako eni kua ngona e leo e manu o wātau. Te me ite ai ai whakakau. O whiri moto ai, o tāka aki, e ria kona koe tūhulu e whaifo lau. Te ilo e he tonga mo e toke lau. E whakairi, e whakahaku, e aonga, e whakatapu. Whakatai e hiko tāpua. E kua tongi e o mauroto. Whakahoa e taki ama. Taumua me imua. O tua mo tonga. O hoku tofia. Lewe lewe malaka. Kai tau. Yeah.
e o tua e mau tamai i e o tu i koe o lani o universe o mamai o mawana ua i ho o ko ke a fio a ne ko o ko ke a fio a kadra whakawhiwhia o ngā whai i he whewhi. O ko whonu o ngā loto, ngā lauma, i he oft, ke a whion, ka ki o ngā loto, o te taro, o ngā win, ngā nas, kai o mā na whare aro o hoi ma kau tawa tā pui kai o mā na nau tō koe kau tak lot o mau whakatafa i he hoi o whono mauro tō e mau manatu ai tui uruat o sias tu kouro. O netu, ai whanuan, ki a whion, e whakangofua ki mautoro, ka orukain, ki maukau, ki ngā sias ki mawhikia. O whonu mauroto, e tawa ta ipa koi, o au ki aho, o whakamaro, o whakarelina na tūru, ke lava ki whakahok, a ngai whaiva whakahof, whaina tō tōpū, whānau o whaka. O whakamatala, ngai hau, a ho o whā, ke ngai o te matūru, ke maura pere, o kau. O mau o whalai ki a whio, ka wāha mau, tui, o mau oi, o kai. O pehe mau lotu, whai, e wawhano tāpuna sisu, karaisi, e mei.
Uka. Koe tau kātua Māori. Koe ake tau whanau, me tau e whaisa tau nofo kei loko malae. O kei toe tau tau whāki whanani. Security. Can we have all the youth please return to the field? We still have VIPs to leave the premises. Pangalawa ito po ikaw, security, ikaw advisor, ihomoto po naman, ikaw whanaw, iloko naman. Kuya ke whanaw ko, ukumuhaw natin, ihimuna, umukatan, iloko iloko naman. Lavat foki ene afifio hokata pepe mo e prenisi kalauni pe a koe tainimi oku tekei ke mavahe foki a kau faafe falanglangi te ke foki a kau fafalanglangi ko yoku ke taufi foki e matanga Kake kako lavat foki a honi programa whaofa ofa pe foki ki e neongo e hange koklau ka nei e ne alota maki ka oku tui oku langi maarie ai loto whakaukau pe mo e lau maarie o e toko taha kotoa pe nana wahia ai pākete whaiva i he whaiva whaofa ofa na whakako e he whanau. Te foki me atu a Pirinisiata, pe foki ki e toenga koia o e kau whakawhi. Penga foki a MC, i ono whama opo a e whanau, no pama popo e whanau ko ngā ku kei toi whakak nau tolu ai kau whakawhalangi ke nau lava atu mok nau tolu mo tolu koe na mo mea mai mi te opre anga ko tui pena au taki atu ki he tonga kotoa pe i e whetu kotoa pe o e kolope ai au lava ke mo mea mai pia mi ai nau tolu e kau ngāu e whawhai whekau, nau tolu kotoa pe, ia e nau whelave i pe a moe whamanatu koia o e senturi o e ngāu e whawhai whekau, poko e misiona tonga, ko tu kau eni i he ngahi i he prokalama e mātu aki whakangalonga taa, pe ko tu i e tene to'o e taimlahi, ko ngā ko nau tolu na nau kau ai, he ngalo atu pe me te nau tolu. Whiunga tatonu whoke e whaiva, pia mo e hou e taha me ni te tolnoa, i hene kamata, ai nai palan pia mo whotu tuu, ke i loto pia i he hou e taha me ni te koia e tolnoa. Taini mi ku loto ngā mawahe atu e kau whawhalanglangi, hai komisiona Australia, pe whoki ki e talawhikaulahi koia a Nusila, pia mo kau whawhe ke kepe, hoi minista ane a whio, hen fok pe moe na me hen pe moe sea koe whalarea pe foki ki e minista ai potongau e koe takmamata pe moe infrastructure ona vo se misika ko ke nau tolu koe ai nau kau ki he prokalama koe ahoni kau mai ki ai ko wana koe o hapai moare finau me mi pai e sia so sukalai so maka benar ngā ki muni pe foke o koma na wawa o ona bo furi vai
ko e me mi pa moia o sia se su ko mo ka mona nga moni pe fo ke fa fonga ko ia preanga pe mi e wa tonga fireman me ka me mi pa fo ki una na lava mai I a honi I proklama ko ia o e a honi lolo tonga e ni o ko ke whenga pe foki ai MC pe foki ko mitu kei mau au pito pe a steak sentu lolo mau au pito pe steak sentu lolo pe mo steak haba na tolwina na whako e whaiva whakaosi pe taim na tau pe foki ku whenga ki wha maa opo atu e tau wha nau ke lava ke nau mawahe atu pe mo taita foki atu ke no ngahi no whoanga ngahi polo kalama foki o ku lere hoko pe ngahi polo kalama whakatou ai au ku lere pe ngahi ketu keta koia kau paiseni misiona pe manau ngahi tou I e fiafini ko e ngahi kai pe foki ngahi hula hula pe au ku kafu pa mo tou ko ngafa whakagoe paiseni Alfredi Malupo whako nau hula hula na tolu ki he senta whafono koia tonga pe mo e kai have lai whakaulia ana ia Whamalo e te whoki ke kautaha Titisel, the bigger the pattern network I ngahi tokoni ke he komiti senturi whawhanga maria I a ngahi mea kotoa pe ka lawa ke whakahoko atu ai whakahoa hanga tonu koni pe me pa ake te whaiva I he whamanatua ko ia tau te au po e senturi ia o e misiona tonga So I he time da tau e pe foki whamalo e ki taha Titisel, the bigger the pattern network pe foki ki tau ko ia Alfred Malupo pe mo e komiti ai senturi I hono whawhanga maria ai ngai ta whakakotoa pe ka whahauko atu I he ata pe mo e reo pa hono live stream atu ki he ngalo pe o tatau pe tongani pe mo tō preanga ai prokalama whamanatua ko ia o e senturi pe ko e ngai whaiva tuku whonua na whakauko ia I he ahoni e pāke te whaiva. Panga ko lawe koe ane nei neo ngoe ne ngari alo tāmaki ka ko iloi motui whapapau. Ai lau maari e pea mo e whakakaukau pa mo e loto e tō tāko tōna na lava mai ke pāke te whaiva ahoni na e toka maari e pea langi maa. O ngana pia pe mo e kātoanga ko ia I ahoni. Ko ia ko whamalo atu ai ke te motor ko tape tau whengau aki whātaha kai o atu hanga tono whamatala ko ni. I he ata pea mo e rea ke inasia I tonga kotoa mok motor ko tape I he ngalo pe. Mau tatau atua he pe a me he pāke teu whaiva. Kau ngau e koe ahoni whafungai atua Paula moi moi la tu. Pe mo e toenga koe kau klu. Wau brisoni tu iniwa ngalo. Malo pito mo mea mai ka mo mea a.
Amen.
Central, Uyan Palau,